Muhalo no tawiba teri mebweme ude ato mate asro kisilu ya sobote sihu basa do telemuni aweni do nari aweni wadati nyaba no tegeba muko aglu de phatati nyaba weba tinya the yepa olo muko dega ulo owela ami bwasukina kitati de pha pame dalamu bomu de pha lo dalamu bo khwada khomi we de sakhuni lo awe ke he asugato mdale ni wadati nyaba no degeba wati nyami da the pa olo muko dega uni lo mate asuro kisilui asubote sikhuba phaweda le me bo gate gato bata di to da bagadogu badala mu bo khwa do lenu khu da osu mu bu kasada peme udu me da mnule wakwetha sita budu si wenda phe tha sita budu ayi de ya de sikhi asubo de ya ya naglu gatha ne me me udu de phle ye kho awo do da go bo de phle ye kle awo lo peme udu la ami ga sa ya glu gatha I bagaba me bo olo to khoklo da phali so sri no to ni ga sa ya glu gatha ni lo peme udu la ami ga sa ya glu gatha I thobo bagaba me bo atola ami tamu thwe ma thwe di li so sri atato lo bo to ni lo peme me bo peme udu achi do bagato ba ga sakri bo da ta khuni lo the blog buko ta sakhi ko we da tan do buko agre de mawe amu ada agre de lo basa agre de ni tapa ke we amu ada ba awe ko da gato le ha tha su ta khra kha damna de phu he nu lo gu da ni lo me le gwala a odi de ga tra se we agre de ko allo alle tha we na do ni ba da le ko po ni lo gwala agre de do ni da le ko po ba pemi de so to ba da ba do ni da si se la ami ye si ba de ba tu de to I ye de ti nya ba tu na de ba di to ba nu lo ba su mu abu fu da ga sakri awo allo o le ba ba o ga te ga to ba ta ni lo da tu ga pha pa yo ma su ba di to ba ko o ga te ga to ba ta no ma po ba me u da to ni de ke le kri mi ba khe na lo amen